Assembly Speaker Pulal bi exam chuan House member te chu danin aphut anga House chung tur le Assembly House na tibor bang thei zonga House chung lo turin acha Home Minister Puke sabdanga chon kumsang ni somthi le pakhata changa ni kumsang ni somthi le panga thlen khan Mizoram police zaruk somsari le patni anthi thu asoya police thi chan langsar zual chu kansar le thin ro ani thu asoi Dhaka student activist Sharif Osman Hadid Hattu Niapu Bangladesh mi patni chupathian ni khan Bongao na West Bengal Special Task Force 10 marchak bial hun sang an fan kwa lain an man US Israel bay na phuba lak na atan Iran missile in Gulf BL aka nuwa Khowela aviation kongpui lun berchen khada boy na nasatak at Chhak Runmawi TV thlir tu te chbei ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar kim changzokin ilo thlir chun zamang u International Women's Day IWD voice som panga na chunimin khan Mizoram hun changchang manani a heni pathian ni wangin International Women's Day Committee Mizoram chuan merge som le pariat ni lai ni a amang don ni kumina he thupui hi give to gain pekin luk honga nei ti ni in nimin khan Mizoram hun changchanga thupui nen in milzong heni manani a zon zamoi nen akal koptlat bein suaton te hun mangin nutam takin chenum khoveng te bei so in hun himom takan manga Mizoram Gorkha Women Association branch changchangten hun changchanga mihar sa te thil pek kholaya eile in tur nei lo te tan chopek le natlang te a hun mangin tungkar chawa hian heni pol hian hun man an tumbokane Kauchan Pol changchang te poi nimin khan International Women's Day polin thil chi changchang an ti a Kauchan chen khata chuan choma in khoma chan vote mei chia te chan ti ran ni a damdo intlo pur fan hlan Kauchan chunga dam lo kan kwalte pui ngai te le chia te midang ta namal som na an ni thei dan kong changchang te in hun man ani hlom ane Aizol Note 1 BL2 Minister B.Vanlalchhanchhuahi Durtlang Nota Multipurpose Indoor Hall Sakthar chu inrini khan honga Sport Minister Pulang Hing Levamar le Emulation Khatbaka Department Official ten antel puibok Mizoram State Sport Council Secretary Reporta Landanin Durtlang Nota Multipurpose Indoor Hall hi Ministry of Youth Affairs and Sports Nwaya Khelo India Scheme Nwaya Cheng Nwai Zali Somnga Ruam mga sakane Lusha Engineers Ramhun Aizol in Sakna Tokin Merch som pariat sangni somthile palia na anchana February ni somthile pathum sangni somthile parukhan zo felni in he hall and kolzui dan tur hi management board dinani a hall tharo hong tu bial to MLA Minister ni Bokpu Vanlalchhanchhuahi chuan abial chunga multipurpose indoor hall an nei theine tura Sport Minister le Department hokte malak na fak omati thu asoya chalai te ta na sokar impact na le talen nei tha te cher chu atumna alantir ni in asoi pu Vanlalchhanchhuahi chuan mizo chalai tam tak ruil ho boy tang ten an ma ni chau ni lo an chung te an veng an khwal rampum ta na har satna an siam wangin ruil ho do konga chantlan achul thu asoya Infiamna sports lama mizo chalai tamzo kan kaltir thei chuan ruiho boya an tan ma in kong thazok an zo thei ka be sei ni ati Sport Minister Pulang Hing Levamar puin he hol mang tu tur mi puiten nei turil ru puwa fai taka an vona chataka an en kol be sei thu soya multipurpose ti ming pu zova he hol hi infiamna chi sang sangata na man ani nge adu thule national level international level a medal longpha infiami cherchuak tu ani adu thu asaibok International Women's Day polin kon puivi si hall se chipa naktuk merch som sangni somthile puruk thole nia hleilen na tok mei chiat athona thubuai rem sak anidon hleilen na tok mei chiat athona thubuai rem sak na hun hi Mizoram State Commission for Women Chairperson PC Zodin puile se chi borsap pupol el khu mate ba ka mi poimo dang ten an man puyang mei chadik na chan vora be na sang sang tuar tu te he huna hian anzol ko theidona anzol ko na te chu District Program Officer WCD Child Development Project Officer WCD DC le SP ten na ziakin thelu turane in chung khura hleilen na engkong po atok te nupakar har satna wanga mei chunga torna thlengte na thona huna thopui mi pate changa har sa tokte cheinom na tokte le engkong po a mei chia ani na wanga hleilen na le nek chep na tokte tan har satna athlen thei ani arang theng bera an har sa te hi chin fel ngal tum ani don ani
Home Minister Puke sabdangan na Mizoram Police Service rules sang ni somnile panga ina tarlan angin Mizoram Police Service MPS grade Chanchinthar post na izat za somlile pariat ani thu house shil assembly budget session nei meka royal member pathum puvial zai thanzama Lieutenant Colonel Criminal Mingthangale puje jail pek hluate zo na introm changin he thu hi Home Minister chuan soya hengbaka hian junior administrative grade ta ungraded post pathum om thu asoibok Home Minister chuan MPS grade Chanchinthar post omzat po soin super time grade A post pakhat super time grade B patni selection grade som pali junior administration grade som pakhat le ungraded post pathum senior grade som thum le junior grade som kwa ni thu soya junior grade post som kwa oma post som sarile patni luati lo chu luak ha vek ani thu in achang ani puke sabdanga chuan junior grade MPS post som kwa om thu le heng post som kwa te hi direct recruitment le promotion kwa ta in azat ve a anin sem thu soya direct recruitment quota chan post somli le panga changin post som pariat arwak aum ni in MPS lakbel tumna aum thu asoibok Mizoram State in IPS post ana izat post som nile pali ani thu po Home Minister chuan soin IPS post som nile pali te hi luak ha vek ani thu asoibok ani Home Minister Puke sabdanga chuan voin khan assembly session a Vairengte daya kudam chang kuvara ro bo chu mule talani lo thu soya nikum January ni khata changa komin February ni somthile pariat chungin Myanmar changa tol ru kuvara chengvei bel che somthile pali manvel man ani to thu asoi MLA puvial zai than zama zona changin Home Minister Puke sabdanga chuan Vairengte daya kudam changa kuvara bo chu bek sanga zariat somni le pakwa ani thu asoi rualin police venin hnoemi ani lo thu le heng kuvara bo te hi mule alani lo thu asoi nikum January ni khat achanga komin February ni somthile pariat chungin Myanmar changa tolru kuvara bek singkhat sangkhat zariat somthumle pasari man ani thule chengvei bel che somthile pali manvel nia chutani thu soya hemia hian thu boy zali somrukle pariat zialu ani thule hemia hian thu boy zali somrukle pariat zialu ani thule mi zani somkwale patni man anni thu asoi Home Minister Puke sabdanga chuan zonakal zela September ni khatsang ni somhile panga changa vo in thlengin Operation Jericho wang hian kho chaklama changa Mizorama ruilholu khan te chu atlem to thu asoi rualin Mizoram chimlama le Manipur nailama ruilholu na khan dang aum tharania soi ani wangin hengte hi anzir chian mek thu asoya Kobin merge somthum le pakhata top tur Operation Jericho chu borak omdan thlir chungin kalpui chunzom ani don le don lo an la rel tur thu asoi bok Home Minister Puke sabdanga chuan kumsang ni somhnile pakhata changa ni kumsang ni somhnile panga thleng khan Mizorama police zaruk somsarile patni anthi thu soya police thi chan langsar zwal chu kansar le thin rawani thu soi voina assembly session zo na le chana huna MLA Lieutenant Colonel Criminal Mingthanga zo na changin Puke sabdanga chuan kumnga chungin Mizoram police mi le sa zaruk somsarile patni anthia chung te chu kumsang ni somni le pakhata mi za somthum le pali kumsang ni somni le patnia mi za somli le panga kumsang ni somni le pathuma mi za somni le pathum kumsang ni somni le palia mi za somli le parukle kumsang ni somni le panga a mi za somni le pali anthia heng police thi chan tamber chu cancer le thin ro ani thu soi Puke sabdanga chuan police mi le sa thin salutuk ti zi om tumin theito pan chhuwa thu soya ngun takin police officer le ho tu ten an ngai tu arenga kumsang ni somni le pali chang kumsang ni somni le panga khan fitness lama chan an lavaka hei hian atizia viau te po in an chia thule natna hi medical lam thil ani wangin medical lama mithiam te nen in ron zelin theito pan chhuwa thu asoibok Assembly Speaker Pulal bi exam chuan House member te chu dani na phut anga House chunga om turle Assembly House omna tibor bang theizonga House chunga om lo turina cha Pulal bi exam hian vo in khan Assembly session zona le chana hun in chan ma in House member te tan thu cha apuanga Mizoram State Legislative Assembly chu State dangte Assembly House laka ramro rel nuam le India rama chuan chafilor lak anga soi ani thin thu soi House member de chuan House chunga ramro rel na digda chanvo right an nei rualin mo phurna responsibility an nei tel thu speaker chuan soya right an nei ti awanga an mo phurna thai hil thaka House chunga sapatala remlo mai baka hetianga chet na hi ramro rel na in Assembly House le Remremi zalo na lian tak ani thu asoibok
General Administration Department GAD chuan thu chua siamin tunkar je top nia Mizoram ku dro pui ber chapchar ku tlom na tur pualin Mizoram Sokar Hnuai thok zong tele Mizoram Sokar Hnuaia public sector undertakings boards bodies le agencies hnuai thok te chu voin atang tungkar ni nga ni thleng pi sakai na a Mizo thuam traditional dress in belvek turin a thria tir hemi chungcha a hian an department le office chewa ma la turin administrative head le head of department te a thria tir bok Mizoram taxation chuan sokar kum kalme kum sang ni somni le panga tanga kum sang ni somni le peruka hian thlasom pakhat chungin chia cheng veibel che sang khat za som sari le pasari point paruk pariat a hmuto a taxation department in chia a hmu dana tarlan china kum sang ni le panga tang kum sang ni le peruka tanga chutin kum somni le pakhat chunga chia a hmu tamber kum a thleng meka sokar kum kalme ka hian thakhat ala ummani Taxation Department in chi an hmu dan monthly annual achievement na tarlan ani dan chuan sokar kum kalme khasom pakhat chung April ni khat kum sang ni somni le panga tanga February ni somni le pariat kum sang ni somni le paruk thleng khan chia cheng veibel che sang khat za som sari le pasari point paruk pariat muni a sokar kum tina chia hmu za thi Taxation Department chuan kum sang ni le panga tanga kum sang ni le paruk atangin atar lang chana kum sang ni panga tang kum sang ni le paruk atanga chiarin kumin hi kum som ni le pakhat na ani a kum som ni le pakhat chung hian kumin khasom pakhat chunga chia hmu hi alatam bera kumina chia hmu zat ngai ber tu chu kum sang ni som ni le pali tang kum sang ni som ni le panga chunga chia hmu zat cheng veibel che sang khat za som ni le pakwa point pariat pakhat ni in kumin khasom pakhat chunga chia hmu zat aya atlem na chu cheng veibel che som ni le pasari point pariat parukane kumina chia hmu na tamber goods and services tax GST changin cheng veibel che zariat somthum le pariat point pali pariat mu ni in kumina chia hmu to zong atangin GST chia hmu hi za zela somsari le pakhat point som ni atlingani heti lai hian Taxation Department ho tu te chuan vet online payment ti na achian lo awangin an bei se angin a huna chia alu tam theidon lo thu Runmawi news aizol an thila sokar kum thar lo om tura chuan khol thar thazok an nei thei anin bei se thu an soiba ka budget estimate BE a kumin atana an target cheng veibel che sang khat zali somni le paruk point panga bial chu thlin ngei turin thei top an chhuat thu an soibok Mizoram taxation in monthly annual achievement ati chhuahi an la final lova sokarin chi amu za diktak chu Comptroller and Auditor General CAG report a tarlan ani thinane CAG report a hian Mizoram taxation in chia an hmu te ba ka central nena GST atanga chia hmu an semza te tarlan vekani a chuta chuan Mizoram sokarin chi amu za diktak atar lang thinane Facebook group pakhat Zoram Politics le News ti a Zoram Ahmar in Chief Minister Pulal do Oma Minister Pu Vanlalhana Minister of State Pu B.Vanlalchhanchhuahi Minister of State Pulal Hinglva Mar le MLA Pi Biril Van nei sai te chungchang azi adana wangin voin khan ZPM party in ZPM General Secretary Pu PB som le nan mengin Cybercrime Police Station a FIR an thelut ZPM party General Secretary Pu PB som le nan minga FIR thelua alandanin mercenary sang ni somni le paruk chonhulam khan Facebook a Zoram Ahmar in Facebook group pakhat Zoram Politics le News tia Chief Minister Pulal do Oma Minister Pu Vanlalhana Minister of State pani Pu B.Vanlalchhanchhuahi Pulal Hinglva Mar Baka MLA Pi Biril Van nei sangite diglo taka ti mual phau tumna aposa mani ni na thup chunga diglo taka kanaram shwai tu te ti hming chiat thaina tura pos asiam hi man chuaka dan anga shepna pek ani ngei thaina tura chui chuak turin ka nge na cheti in FIR a chuan an ziak ani MZP Chhuai 210 Mizoram State Legislative Assembly Budget Session nei meka 8th Schedule of the Constitution of India a Mizotong hi teltura malak ni ro seti an soi Hauhnar Education Minister le Chief Minister in MZP le nampual zirlai polten an pompui nia an soi chu Mizo Language Development Board hnuaiadin 8th Schedule Study Group in sokar na thudik tok lo an thlen report ni ngeya an ngei thuan soi MZP Chhuai tu te chuan voin khan aizol press lapa thuthar theder tu te komin he thu hi an soya hemi chungchang house soi Hauhnar NGO chang ming lamri ani thu le zirai polzinga MZP le Mizoram Bomb Students Association Ranglong Students Union Mar Students Association CM Sinpol P Lai Students Association Mara Students Organization le
pang zirlai pol mingtelam rik ani thuan soya Mizo Language Development Board MLDB Board Wayadin 8 Schedule Study Group le MZP le Central Waimete December ni som pakhat sang ni somni le panga ninga nia anin kom thu le November ni somni le panga sang ni somni le panga a House zirlai pol minglam rik tenen income ho ani bok thu sein heng income ho na te hian MZP emo heng anhuai inziak lut nampol zirlai pol te hian 8 Schedule Mizo tong da chu an pompui thu emo remti na an soi chuak lo ni in MZP chuan an soi MZP chuai tu te chuan session nei meka education minister le chief minister ten MZP le nampol zirlai pol ten kan pompui ni an soi hi Mizo Language Development Board Wayadin 8 Schedule Study Group hian sokar ne na thudik tok lo an thlen report ni nge in kan ngai ni MZP chuan an ti a Union Home Minister Amit Shah an merge ni som panga sang ni som thile panga a isola klo tumin NGO delegation ten an mu thu le Central Waime ten 8 Schedule Mizo tong da chung chang an lo thlen thu te Home Minister chuan India rama tong ti som ni ai tam deal tu an oma ngei tu an man that angai thu a soi thu te hei ba ka hian join NGO delegation ten April ni som panga sang ni som thile panga a Union Home Secretary an mu truma alo chan na po Home Minister chan ang thoni thu te MZP shwai tu te chuan an soi 8 Schedule chung chang malak na mana changa MZP le nampol zirlai shwai tu te ngai dan alangai reng ti soin zo fa zong zong te mizowa inlung rual taka kan luan khom thei hun hi kan nga hel le kan du thu samani antibok MZP shwai tu te chuan Ministry of Home Affairs MHA in tunhai sokar function le zena in changa India namhla national song sak emo ngai thak emo tura thupek ati chuak po kanram le namsa khuwa ngai tua chungin tha kan tilo hle anti a Mizoram hi India Constitution Article 371 ji hnuaya vobing na lian tak kan nei ani Mizo namzia nun phung sa khwa ne le ka somari lo te hum hal thlatani hetiang ani laya in ron khom na mu mal om lo le mi pui ril ru tur ngai tua lova school college le sokar office ate vande mataram ngai thak ke mosake motura ti hian ngai ati thalawani India Constitution hnuaya mizo te vo big ne le hum hal na dan pal zut na ninge in kan ngai ti in he thu pekin India Constitution in Mizoram ahum hal na dan ahong thei dan sir chianga atul anga ma la turin Mizoram Legislative Assembly sa takhi kan nge nani atibok MNF Treasurer Pularwat Kiman Land Acquisition a hian preliminary notification hi abulchan na ani a ZPM sokar nge hian may ni som panga kumsang ni som thile panga akhan ati chua kati MNF party chuing khom voina neya Lengpui le CP ram IAF ne na thal chungchang soin he thu hi MNF Treasurer chuan soya Lengpui land scam chungchanga ZPM sokar malak na diklo le dan bo chiana shanga omani atibok Pularwat ki machuan the Mizoram Land Revenues Law sang ni som pathum hnuaya Indian Air Force hian outright purchase amun le ma in le sak top mangin ram an le ngot theilova land acquisition dan anga kalpui turani Lengpui ram hi Guardian LSC ani awangin land lease ala convert le vek turani a heng dan te hi an chachiang lo nge ni outright purchase thal tur ang maya sokhar an pu du mai hi thil mak takani ati sokar masa khan Mizoram ta na bituk liaw the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act sang ni som parukha lo siam ani to a Guwahati High Court ta thuthuk na awanga harsat na aum poin kan namta na thilpoi mo Article 371 G nei tu kan ni na thareng chungin malak ani thina ti MNF Treasurer chuan sokar kan chon mek hian responsibility le transparency von nun ain thudik lo awma pianga sokar masamo chiat le midang pu hi an kalpui berani ti in Lengpui ram IAF ta na lak land acquisition chungchanga po Chief Minister le Revenue Minister ten DC te mo phuruna anga an soi kha thilmak takani ati a Lengpui land scam chungchang corruption o mga inrin hel na chungchanga MNF Treasurer le Revenue Minister hui kani angin cheng khat po party emo mimal anga kandon ka shelo mimal anga kalodong ani chuan alet som zetarul po kain huamani ti in kan CM le Revenue Minister te hian hetiang hian anin huam ve MT hi kazo na ane atibok LPG le POL report ilo ngai thak chun zamang u nemin jingdar kwa levo in jingdar kwa inkara LPG cylinder sangriat som pani Vairengte supply chik gate paltanga Vairengte supply chik gate changa thudon danin POL kiloliter zali Mizoram chunga phurulu anibok vo in khochin ingai thang
State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center Aizol changa meteorological data chinsi adanin vo inhian ruata lova temperature alum library degree Celsius som nile pathumani avo library degree Celsius som pariat ani konhon lamchu aniam library za somrukle panga ani asan library za somriat le panga ani naktu ka Mizoram puma khua achat rin ani Mizoram po lamchanchin ilo thlir chun zamang Dhaka student activist Sharif Osman Hadi Thatu Niapu Bangladesh mi pahni chu pathiani khan Bungao na West Bengal Police Special Task Force in Mar Sakbial munchang an fan kwalain an man hengpu te hi Rahul alias Faisal Karim Masud kumsam thumle pasarile Alamgir Hossain kumsam thumle palite anni December di som pahni Aitea tha ani nuwa Bangladesh changin Meghalaya ram rikal tangin India rama arukin an lut ni in Special Task Force chuan an tarlang police chuan chuan Meghalaya ram rikal tanga danlova India ram chunga lutin India ram hunchang shanga anin sona atopa chuan Bangladesh lule tumna nen West Bengala Bongao na anon thlengani anti Osman Hadi tha ani awang hian Bangladesh rampuma tharum thonan na satak achhuakane extremist bi puipung khom te chuan chanchin bulian tak the Daily Star le prothom olo te office chu anti chia an hala bias reporting an pu hialani Hadi hi Inquilab Moncha Platform for Revolution thupuang tu ani India do dal na thu manga shiat larani Dhaka Private University of Scholars at Department of Business Studies lecture ani Chitagonga Indian Mission chu thani nuwa mi puipung khomin an beya hetila hian Dhaka le Rajshahiya Consulate chu lungin an tonga vo an to kani hewang hian New Delhi le Dhaka inkar bo ruak po abuai hle masetun haya General Paul nei zo taka Bangladesh Nationalist Party BNP in Lengpui tak atsan awangin rampani te inkar bo ruak ati chet hayani Prime Minister Narendra Modi chuan Tariq Ramanan ne na atsan awangin Lengpui na ahlana Lok Sabha Speaker Om Birla po in rin om Hlutea in khoma atel pui ve bok Bangladesh hian okasang ni somnile palia tharum thonan da satak atlen nuwa Prime Minister Hui Sheikh Sena pe thlakani nuwa buaina hun na paltlanga heta hian Hadi hian mun poimo tak atsangani Hasina pe thlakani nuwa namtlem zok abi takin Hindu te chunna satakin anbei ani US le Israel be na phubalak na atan Iran missile in Gulf BL aka nuwa Khovela aviation kongpuilun ber then khata boina na sataka chuaka airport boina na satak tuar zinga hian Khovela airport boy ber pani na Dubai International Airport po atela kum khata passenger maktuai sum khwale pani vel an phur thina Dakar tin second som sarile pani dana atlang puin atho kemo achum emo ani Dubai International Airport hi inrin ni khan ading masabera Dakar claim to chungin Gulf aviation haplian tak Dubai Doha le Abu Dhabi te chu offline akaltir anni anu ni thum chung khan thlona sing khat le sang ni chuang alo bera ti to pani hei hi thlona thlo chhuwa tura ruwa manzinga za som level ani passenger magduai khat chuang zet an tangkhang ni in Al Jazeera report chuan atarlang Hebiala airport ba ka hian Iraq le Iran chunglam airspace hi Europe le Southeast Asia in zomna tur corridor poimo tak angin at hok ane Gulf Airport lian pathum omna hekong puilai ril hian nitin transit passengers sing kwavel aphur ane Emirates Qatar Airways le Etihad Airways Stalin Airlines sa hian kum khata dor atluk le ding on somruk le pariat chuang an la lut ane buaina azwal zelawangin airline tam tak chu hebiala changin anin hnuk dok ngal ane van long bo ruwa ka omto za somni le pangatal chu van sanga an tho lain nungtol angaya Iran chunglam bo ruak chu rang takin khar ani ta ani passenger tangkang ten harsan na anto nga lain airport terminal te po ahuam zau hle air cargo hian khovel sumdon na za pakhat aitlem lo ni ma se a hlut na changa thlir chuan khovel sumdon na za somthum le panga vel atlinga kumtin bungrua dollar tluk le ding on ria chuang zeta phur chuak thinani air freight hian thil rang takathon chuanga ya phura chuta chuan vaccine expiry date nei just in time manufacturing atana semiconductor le thil thar chua shelf life claim te nei te po atelani Iran chunga airspace omlo turat ho na kaldan tur thak danglam
rerouting flights chu aman atau hle a hetilai hian kongdang mangin thona hun chung minute somkwa vel abel thaya heian Dakar khata US dollar sangruk velin operating expense atipung ane airstrike nei nu hian Brent crude man chu za pali point panga zatina sanga Asia Australia rampuma airline stock atlat niam bok airline sa hian hetiang sen so sang takhi passenger te hna an pas tlang puya hei hian thlatam tak chung affair hi ati sang theidon ti na ane United Arab Emirates a chuan hathok tu PMZ nga za somruk chuang chuan thlakata US dollar sang kha zathum somruk ai claim an hloa hengzinga hian inlaman hathok te driver te anram lama chung enkol tu te po an tel ani Gulfan hathok te hne na changa sum thon chwa hi ram egamoza tan sumle pai lama nunna kong lian takani a Gulf India na thok te hian kumtin dollar tluk leding on somni le pakwa vel an thon ho thina Saudi Arabia le UAE a Pakistan na thok te chuan US dollar tluk leding on som pasari chuang an transfer thung Hebia Bangladesh a thok te hian kumtin dollar tluk leding on som pakhat vel an thon bok thina ne Gulf Aviation hapte khar ani chuan ahong chu zin chhuan na ti boy ain a thui ta so kani chumera chhuat chumel sangtam takala a chung ko thlengin a thlenga chung ko te chuan poisa thon chu an nga ka chu a thlengai ta lo mai thei ani Yegi township a Myanmar sipain civil mi somthum an thata mi za som ruk chuang an man Myanmaram Kyagi township a sipaiten John le jet fighter mangin an boma airstrike a hian meichano pangkumriat mi le Peter kum somruk mi telin mi som patni an thia mi palama no pangkum som patni mi telin mi pariat an thia merge ninga khan mi som an lo that to boka tun hai thi za chu mi som thum an ni Myanmar sipaiti hian mi za somruk vel chu mishing pho human shield ta na man turin school building pakhata an cheng ni in twal chung mi ten an soi ane khatisong khatun tuma Chanchinthar kan thlir ho thei chu ani